I današnji dan ćemo biti ultra hardcore. Eat my way in your trash. I sa timom sam sa Creeper Gajom. Ok, mi ćemo to uspjeti, ja mislim. Bio sam jednog youtubera. Pozdrav za njega iz My Netflix. Ok, sad ovdje trebamo uzimati drvo. Ok, stavit ću crafting table. Ok, imamo crafting table, yes. Ok, imam još. Čuvaj. Ok, još drveta, jer nam je ono neophodno da bismo preživjeli. Već jedan hramp. Ok. Tip mi se gleda baš fin. Ok, ovdje ima kamena. Super. Ovako ćemo uzeti 3 kamena. 5 komada. Klop. Ako nije klop, onda klop. Ok, tako. Sad imamo kameni kamp. I da će nam još da pića. Da. Čebe, kako bi se mač? Mislim ovako. Yes. Če malo da plačem. Zvuk. Dove je ti super? Ajmo ga. On ima kamen, okej. Ovdje ću ja još malo uvijek. Ćemo ovaj ultra hardcore koristiti, ali... Uzeo sam nekoliko drveta. Idemo da... Oh my god. Hej! Jao, 1,5 srce, ne. Ok, imam ja chicken. A brate, 1 srce. Fuck. Još tu da sam pao. Okej. Čio sam Bonija ili Frana, Joči, brate, u istom timu. I otišli. I mi da ovo dajarit. Te malo sam kopu. Kaj imam 1,5 srce manje. Gdje on? Gdje on? Gdje on nestao? Čele, on je tu. Čele, gdje je ovaj? Čujem ga da nešto radi. Ok, imamo chicken, može. Chicken! Yes! Idem je malo kopati kolu. To je stvarno da on. Čujem ga. Ali ga ne vidim. To je čujem.
ja, čak verujem da je on. On treba da bude to sad. Okej, idem jednom na ružu. Ovdje imaš nekih pa da napraviš snowmana. Teman da me štiti. Idemo ružu. A gdje on stane? Hej, ova ima jedno srce. Metalka. Jedan pumpkin. Da jedemo. Pumpkin, brate, pumpkin. Sad sve vidim. Ja sam sad onaj princ Tame. Onaj Pumpkin King. I kako izgleda? Oj, nema liču. Pumpkin King. Čekaj, pa ništa ja ne vidim, bre. Čekaj. Ovdje ugalj. Čekaj. Tako. Tako. Nemo gdje je on. Samo ako mi neko ne iznenadi. Imamo samo odbranu. Chicken. Ja bih krenuo tamo, ali plašim se. So I can feel you. Oh my god. Fuck! Okej, idemo gore, idemo. 100 dinara, 500 dinara.